Euskal Herriko Unibertsitatea aitzindaria da unibertsitatea enpresa gizartea ikasgelak sortzen. Ikerketa, ezagutzaren transferentzia, prestakuntza kualifikatua eta bikaintasuneko profesionalen trebakuntza sustatzeko. Unibertsitateak 54 ikasgela ditu hainbat jakintza arlotako zentroetan banatuta. Ikasgela horiek, unibertsitatearen eta erakunde babesle eta laguntzaileen artean partekatutako lanerako guneak dira. Irakasleak eta ikasleek ikasgela bakoitzaren helburuekin lotutako erronkei aurre egiten diete, eta emaitzak gradua amaierako lanetan, master amaierako lanetan eta doktorego tesietan islatzen dira. Gainera, ikasgelek ezagutzaren transferentzia bultzatzen dute erakunde, enpresa eta zentro teknologikoetara. Las aulas Tecnelia en la Universidad del País Vasco son una pieza clave en la estrategia conjunta que tenemos la Universidad del País Vasco y Tecnelia. Muchos investigadores de Tecnelia han pasado por las aulas cuando eran más jóvenes. Muchas de las líneas de investigación de Tecnelia, de las áreas clave de desarrollo de nuestra organización, tienen que ver con aulas Tecnelia. Más de 100 tesis doctorales, 11 patentes, 350 estudiantes que han pasado a hacer su trabajo de fin de carrera. Yo creo que el impacto es indudable. Yo creo que nuestra valoración de las aulas es muy positiva. Es tan positiva que no nos vamos a conformar con solo 4 aulas, sino que ya estamos estudiando la formación de una 5ª aula, en este caso además en el campus de Álava, y así pues tendríamos aulas en cada uno de los territorios históricos. Hemen gela fisiko bat daukagu eta bertan hainbat jarduera burutzen ditugu. Jarduera horiek gehienak bideratuta daude farmaziako ikasleen prestakuntza aberastera. Profesionalak ekartzen ditugu bertara, gure ikasleak lan mundura hurbiltzeko. Eta profesionalak ona etortzen direnean, eurak mundu akademikora hurbiltzen ditugu. Balorazio gisa esango nuke aberasgarria izan dela oso. Aberasgarria guztiontzako, eurentzat, enpresentzat, guregandik zer lor dezaketen lehen lerrotik jakin dutelako eta guri lagundu digutelako baita ere, guk ikasleak nola prestatu behar ditugun, zenbait arlotan behintzat, errazago ezagutzen lagundu digutelako. En 2001, cuando iniciamos este proyecto, teníamos una expectativa de obtener una muy buena relación con la facultad para conseguir ingenieros que desarrollen proyectos con nosotros. Después de más de 130 proyectos que hemos desarrollado en común y que nos han ayudado a desarrollar proyectos industriales, de producto, de ingeniería y demás, nos hemos dado cuenta de que además de esas contribuciones, lo que hemos obtenido es un impacto en nuestra cultura que nos va a permitir incorporar el talento joven, el talento ambicioso, el talento que existe en las universidades para ayudarnos a convertirnos en la empresa que queremos ser y que tiene que tener el éxito que auguramos para el futuro. Sindrome Down Fundazioko gela, orain dela urtebete sortu genuen fakultatean. Sortzearen lehen helburua izan zen, Sindrome Down Fundazioan dauden ikasleak, gizarteko beste gazte guztiak bezala, unibertsitate bizitza izateko aukera izatea. Gela honek fakultateari begiak zabaltzeko bidea eman digu. Benetan ikusteko gizartea anitza dela, unibertsitatea anitza izan behar dela, eta errespetuan eta zaintzan bizitzeko aukera ere badaukagula unibertsitatean. Gure helburua, gure enpresan ditugun eguneroko asunto eta proiektu estrategikoak unibertsitatera hurbiltzea eta unibertsitateko ikasleek proiektu horretan parte hartzeko aukera izatea. Adibidez, baditugu 2 kasu erreal, 2 pertsona proiektu honekin hasi zirenak eta orain 2 proiektu oso garrantzitsuetan daude guretzat. Go Masculinity Centerren eraikina eta izan realeko emakumeen eraikin berria. Elkarlanerako genituen helburuak betetzen ari gara eta etorkizunean proiektu berri asko edukitzea espero dugu. En el año 2021, aprovechando una relación previa muy buena con el Centro Tecnológico IDECO BRTA,
con IMH Campus y el Centro Vasco de Matemática Aplicada, todos sentimos que había una muy buena oportunidad de colaborar para lo que es avanzar en la digitalización de los procesos industriales. De todos los beneficios que este aula ha dado y sigue dando, yo destacaría la integración del alumnado de la universidad, puesto que aquí se han desarrollado trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales, y todo ello siempre pensando en la oportunidad de formación y también de que empiece una carrera investigadora en estas áreas. Batez ere, guk uraren mundua ondo ezagutzen edo lantzen dugunok, badakigu klima aldaketari lotuta datozen erronkak urarekiko oso erronka zailak izango direla. Eta horren bestez sortu zen uraren gela hau, eta lehenengo minututik ja planteatu genituen hainbat eta hainbat proiektu unibertsitatean interes handiarekin jaso dituztenak, eta proiektu guzti horiek azken baten daukaten amankomuneko balioa da gure egunerokotasunean dauden arazoei aurre egin ahal izateko proiektuak direla. Gure balorazioa ezin liteke positiboagoa izan, lan egiteko aukera handiak ikusten dizkiogulako prozesu honetan. Ideia da gizarteari zerbitzu bat ematea, beste modu batean, ez bakarrik gure ikaslei formakuntza ona egokia eman eta horrela gizarteratzea, baizik eta formakuntza prozesu horretan ere bai, gizarterean eta lanean eta industrian eta gure inguruan parte hartu ahal izatea beraien lanarekin. Orduan, enpresa inguruan lan egite dute hilabete batzuetan, eta gainera aplikatzen ari dira teknologia aurreratuak. Hori delako beraiek ere eskatu diguten Aloire estanpetik. Erronka zientifiko eta teknologikoei elkarlanean egiten zaie aurre. Eta ekimen honi esker, Euskal Unibertsitate Publikoak, enpresek eta gizarteak aurrerapena eta eraldaketa sustatzen dituzte.